Bung Devan pas ngajak rokok pas sorojak ngiba kanca. Aduh cereng-cereng. Demma Bung Irul tuh ya. Lu telepon Bung Irul, ya pongkondi rokok. Telepon rek. Ya Bung. Apa Bung Devan? Mi nelpon. Iya ke Roma reng. Pola bedeparlon nah. Ya iya yang kok di rokok. Mon masalah rokok jeng kok jeng kemarin. Iya kenceng ide nak. Pendekat sepakat yentar kemarin. Jadi nyambi kanca. Oh iya. OTW. Oke. Iya tunggu. Ya iyalah. Mon Bung Devan pas ngajak rokok pas sorojak ngiba kanca. Aduh cereng-cerengku. Mon daya kola ki anya maroko je yang pongna daya. Mon la tada la mau lia marin rokok. Dalam mabung bade bung. Bodoh. Aba cak kalakal kau bung. Reng tua kau bung. Boros kok kita iya dinner. Nyaman. Ngampung rokok dulu ya. Rokok. Oh iya. Saya kok sudah nak ngampung rokok deh. Iya tenang rokok. Si nyaman di daerah medekir ya. Abo. Kesetea senal maju. Joget mundur maju. Dalam mah. Daerah masih kasih tasan nenda kakek. Ya rokok ngampung. Tak melia mon rokok bung. Keng tak jepo deh. Hari kalian SD sering kau keng melia rokok deh. Ya Tina siapa aja ya. Apa jadi. Kamu apa BC? Abo cak tak pentaan pese bos. Mangki apa dengan kau deh. Nanti 30 juta dah ya. Terus bolong yang punya antangan di Berapa pese kakek? andi ning segemi Sekomi berapa dia? juta tos. Apa? Adik cewek berempat lah kakek Cong Jamal. Yang menengkok banyak cong. Masalah cewek dan dalam searen bertemu kalau sepuluh. Oh bisa rayu 10. Tak bisa. Muka kejewin berempat. Ya. Kok situng tapi kok itu setia. Jadi mau setia namanya bini setia. Laki-laki lah ada yang setia. Ada laki-laki setia bini setia. Ya tentang cinta repositi anak bentur. Tahu terus kakek? Tahu. Terus rumah kita pakai jalan mandor mah aku nak polo. Tak cuman setia di cewek setia. Made yo. Setia dia cuman nanti cewek terhentian. Allah. Mun teng laki deh, saya kau cering laki sejati. Demma kakak ya. Lagi cedera ini. Mungkin. Demma. Oh iya benar. Buka telepon. Lu bener nelpon. Angka maka tamu nyihapin nah. Aduh tang cewek deh yang. Wah ngabel ada sender. Mau kok setia waktu setia mau teman lebih tang cewek. Dari mana yang? Lanjut. Ila kini kisah gana yo.
Oke. Lu. Halo kak, Apa le? dem kaki kak. Ancana cencen itaman korbisem. Aningnya kok tek dan tean. Abang jo le. Engkau dia aku nak pada janji. Marah kak. Mana cincin tepatin. Paling nyaman dek. Manglo. Kini aku kini repot. Ben paling tak nyaman kak. Hari ada tek. Jelas kaki mau tak dateng kak. Kok mau liang. Yelah lah. Kau berangkat dong. Yelah kak ya dan tos ya. Yelah. Ya. Di sini ya, cong kau kimo deh, cong. Pelan kemarinan, cong. Apa? Untuk ditang cewek. Ayo, dulu yo. Iya. Dan nang dinda, maring ke bala mo nano. Mo bodo orang mo naman bentak aman ke bala yo. Siap. Dah apa? Oke. Ya. Le. Kak. Ya kak. Kok pati dan Orang deh, abis ya deh. Apit badan nabi can bandeng ke Eropa kak. Wah demar. Kok kira asli le adik sesuatu lah. Apa jika? Kok mak penasaran? Ya le dia le. Asli nama matura tak ada. Metem galo. Iya. Malah kita tahu. Monro buka, kemarin buka. Monro metem. Wis lah metem galo balik patawa sesuatu. Iya. Dua hati satu cinta berpadu Tara. dalam syahdu. Ku rasakan nikmatnya cinta bersamamu, hai kasihku. Ku ingin selalu berdua. Ku ingin selalu berdua. Aduh kak. Kok pajan cinta kak? Rasakan nikmatnya cinta bersamamu, hai kasihku. Kini semua impianku sudah jadi kenyataan. Kini semua Ya iya kak, Pak tang cinta jangan tolos kak. Tulisan ben rupanya zaman. yang dulu aku bayangkan kini telah Abis ila yakin nunggu kok ila. Maafin dong ku kak. Kak, habis jangan bandeng ke Eropa kak. Ya seporun ada. Kok benikan tak apa nak janji lah. Kita pekor wah. Edisi nolong ngereng tua. Ngobat truk. Jangan kok keng kak kita nepat naga. Tak rapi keroking nolong Iya lah. Lakaran cinta lah. Mon dekat ke. Lakaran nomor 1. Ada 2. Kencoma lah. Tang cinta dekat ke. Kita kian cinta nang kok keren tua lah. Kok bahagian cinta ke kaki kak. Kaki pak mun lapek tikareng tuan aja kak. ku rasakan nikmat cinta bersama dengan kasihku. Ku ingin selalu berdua denganmu, hai kasihku. Ku rasakan nikmat cinta Berdekat tak le. Kencoma sungai tempat narenang. Ila karantang ngocak le. Pakuna putih ler ya. Pakun tetap alamat. Iya kak, kok percaya ke kaki kak. Burung-burung pun pergi jauh seakan ikut tertawa. Debur ombak di lautan seakan bersarang ceria, seolah merasakan suasana Oke, hatiku. seneng ngongku lah. Iya kak, mungkin lekar cinta kan kok kak. Jadi temun-temun menolong kak. Pak toju kak dan tangring cemurong pentang. Abah. Ngalakan jagung le. Kalau ada dulu. Apa kak? Ya bisa kan neng kau ngebu sampai. Lu kok ya akhir menjaga sampai. Kak, kok
kok serius ban kaki di Pak Jojo. Iya kok le asli datang cinta serius. Cinta nareng laki artinya tiap le mungkin kita hobi emang le koken kita bengal cakri olan kaki biasa imun kaki bakun lulus le jangankan kobil pakai kobil tiko bakun pentek karo Kalau satu kelas no ali na ka. berarti ya kita kelas le Tekila ka mung karo keng masalah headphone ko pinter ka. aduh bajan seneng wala da iya berarti kelas kaki jelek tekian ban kan pereng ria tuh ya le Kian ka tekian ban kan pereng ri la pada ban Gunung Semeru ru tekin tanggelan. pula berarti ya kita tahu kapi sekepin kitab jelek La pada sabe ka ah mune pere pendera makila bani pendera merah putih. Benoreng tak kira yare. Jadi tulis sabin kok lah. ya ingko epupe lagi kok sebagai kek laki hari benih karo cincin tapi putih saya teku untuk orang laki sesejati yelah lah ya mulai dari iya selamat baik ya tengah iya le kembang sama buang le Ay kalau pay ka. Tadi gimana bos? Hah? Apa jadi mau deki? Oh iya. Setesenan mau apa jadi deki? Apapun jadi pun masalah setesan nanti. Ilah kau berdekat sepakat kok. Mulai ke lu ya. Iya. Ya selamat. Yuk. Ya, yuk. Men masalah rokok aja kok ambu. Masih TV dah ya. Rojuk lu. Oh ya. Dem akar kaki dia. Abedak ki bantang kaca joget mundur. Olah noro ah. Tak bisa ngocong. Tak boleh mengeluarkan ngaji cantan ustad. Apa king kaki polan king tadi bese bol. Mai mungkin karo bese dia. Tangkung angko. Kuanan reng soki. Wah, pancong. Mun beni peloko dengan cibi. Apa pertina? Oh iya lah pun tanda. Kok ki ngoleh lu. Yo. Jo mun nak kana ru ki rajon kuliong ku. Krokeng agaya lepak le. Besen din bapan. Cik pos mata posong kuna kana ru. Cik reng pesen bini pesen TV pesen bapan. Ya Allah. Bungan na bung. Aba iya bung. Jareng kok deki bentangkan ci ajo kita monitor. Oh iya. Lu bung toju lu bung. Toju kok terus tak cerita bung. Oh iya cerita. Ya dan na bung dan na bung. Dan sepedan bung. Oh, Ile patin nang bung ya bung kota apa dah bung. iya. Enggak bung. Dari madaki norok ayo. Dem aja bung. Aba kesetes sana joget mundur daya. Deki ya. Iya. Tapi kok cek bungan sih bung. Ketemu bintang cewek bung. Dan ustad kaki bung menang ke musibah tu sekampung bung. Regaran kaki situ bung. Cara ngaban cibi kita bener pas malam orang. Nah. Kakiri ya deki malam ki setesan. Tapi mun kaki pada tak kena aja ki malah orang deh bung. Apa kok kaki cepat ada tungi ngon deh berarti kok curhat ada betina.